oras. Selamat pagi, Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ay majalo hita, regapan sigano pari bata, bani panorang sugot nyarion, marsad dan yuhur hita, martonggo hita. Terima kasih apa puji-pujian ma tong-tong sombah konur name hubamu Tuhan. Bani ganup biar layak matong-tong mengiring-iring makasomani rosiman ramot kon lakkah nami. Bani panorang sogotoni bagas malas nihu. Waya nami puho Tuhan ibagas pangidupimu. Ase berhidi hatamu patutap hampura kepikiran nami. Ase ibagas tenger nihut apa pangarapan na mangguluk ka nami tungon. Mandalani guluh nami si kanu pari. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalaman nami rapakon tongko nami. Amin. Bapak inang kurian nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan sigano pari bata bani panorang sugot nyarion. Sadarion Rabu tanggal 15 Desember 2021 tersurat bani buku Lukas bindu 21 ayat 27 nama katahon sonon. Dopai idahon ni sedia ma anak ni colmain roh marhite hombun ibagas sabukuhon apa hasanga pembakar. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani piga-piga ari parpudion kita ngarhita do piga-piga daerah terlebih di negarata di Indonesia on. Na parlobi maai pasal lalu das kubani pitu koma opat domba dopai itangar hita use ija-ija adong banjir janah itangar hita koma barita gunung na meletus janah bahat korban ni toto marsukun hita ibaga suhurta bani panorang-panorang adven sonon masa ma na masa na sunayay ahado nadong ibagas pikiranta mitur hujado nani iarahkon pikiranta mardingat na masa ay totu hubani jangin ni tene na masa ay halani das kubani piga-piga na marujung goluh bahkan lang dapat bakini. Na totu sebagai halak na pursaya ibu bahay do hita terlebih bani minggu-minggu at penon. Anggo sonai matongon jangin ni pakorhon ni banjir. Sonai matongon jangin ni pakorhon ni lalu atape gempa. Jana sonai mahape jangin ni pakorhon ni meletus ni gunung Merapi. Totu lebih sonai mause Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Jangin ni uhuman bani dunia on sanggah rohma Tuhan Yesus na padualihon. Na totu Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Jangin ni paroni Tuhan Yesus na padualihon ai lambin mambubai hita ibagas nalah mangalo-alo paroni ai ase tetap marpangarapan janah pabayuhon parguluhanta sedo sebalik ni tene lambin mabiar janah lambin gok ibagas gobir tongon si pardo sa bangkal do hita janah aido humani na mambahen gobir janah mabiar hita mandopakon paroni Tuhan Yesus na padualihon. Tapi didah kita ma gambaran pasal paroni Tuhan Yesus na padulion ay isobut bani Lukas bin 21 ayat 27 on bahasa paroni Tuhan Yesus parlobe ay ma marhite hombun ibagas hagukuhon apa hasangapon bakal masih ito kanhon ijon pasal hagukuhon apa hasangapon bakal na parlobe sahali
bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Porini PHP ni ibagas parguluhan tanuan on. Bue ope jolma, nalang mangakui. Bue ope jolma, nalang boy mangidah. Haguguhon ni nebata, napature-turehon, napatorsa-torsahon, napadiar-diarhon, perguluhan ni jolma na adong i atas tanohon. Bani panorang paroh ni Tuhan Yesus Kristus. Pataloron ni ma haguguhon ni nasasitong ni. Ay maase na perlu HP ni yurjahon hita. Ibagas parguluhan taon. Ibagas na mangalo-alo paro ni Tuhan Yesus na padualihon. Maningon do HP iyakui hita. Bahasa aha na do pa kon hita. Aha na yalami hita ibagas guluk ta sigano pari. Ay marharohan marsumber kumbani haguguhon ni naibata. Ase maningon do HP ni ibagas parguluhan taon. Pakke hita. Lahu mamakehon haganup guguhta. Halani na humbani naibata do guguhta ay. Ay maase. Bani na lahu mangalo-alo paro ni Tuhan Yesus na padualihon. Totap ma tagam kita. Manat kita, pae-pae hita, ase ulang lase hita, mandopakon haguguhon ni nebata, nasihol patalaron ni bani paroh ni Tuhan Yesus napadua halihon. Napaduahon isobut gambaran paroh ni Tuhan Yesus napadualihon, rohma iya marhite hasangapon bagal. Bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu totap do tene ipasingat kita ase ibagas guluh ta sigano pari maningon do pasangapon ta nebata marhitehon ni guluh ta tapi pardiate hita ma ibagas parguluhan ta 3% ma humbani 24 jam guluh ta pasangapkon koran ni nebata 3 tahun ma humbani umur ta na ibere de bata totap ipasangap hita goran ni naibata jana humbani haganupan jolma na adong i atas tanohon dom manani 3% na pasangapkon naibata ibagas parguluhan ni bani panorang paroni Tuhan Yesus na paduhalihon langa dong be panorang bani ganup jolmain laho pasangap kon naibata tapi roh ma iya ibagas hasangapon bagal artini ay ibagas paroh ni ay sanggana ipatalar Tuhan Yesus hasangapon bagal ubani haganupan tanoon langadong be panorang ubani haganup jolma laho makatahon pay malobe ase upasangap lobe ham Tuhan pay malobe ase hupuji lobe ham Tuhan halani bani kuluhkon domabue hupar soya-soya ase marhitehon ni na ipasingat kubata bahasa paroni Tuhan Yesus na padualihon ay maro iya ibagas hasangapon bagal langadong hasangapon na adong idunyaon na boy mangimbangi hasangapon ni halani ay totu ibagas guluta sigano pari ibagas ganup horjata maningon do HP totap kita marusaha ase marsangap tongtong na bata marhitehon ni pikiranta marhitehon ni parsahapta marhitehon ni paruhuranta marhitehon ni surat-suratta sonay age marhitehon ni pangabakta sonay age horjata sigano pari halaniaha bani panorang guluh ta sonaryon do hapeni adong bata panorang laho pasangap kon na bata halani ang gubani paroh ni napadualionay langdong be panorang bata laho pasangap kon na bata pitah 2 do hasa na maningon ipatalar hubata sahali nari ipatakas kubata bahasa bani halak nalang porsaya patalaron ni batama uhuman bagal tapi bani halak na totap si pambalosi bani hata ni bata patalaron ni ma
haguguhon apa hasangapon bagal. Halanyay sahalinari Bapa inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marjuang mahita, marusaha mahita, jana tetap pakai hita haganop panorang ni 10 taon ase tetap tene mangakui haguguhon na humbani na bata, mamakehon guguh na humbani na bata, marhitihon ni na makortsahon aha na rusukon ni ne bata ibagas parguluhan ta sigano pari jana marhitihon ni horjata ay pehomani tetap marsangap na bata ibagas parguluhan taon. Amen. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Gok ibagas malas niurhan nami manjalokon hatam. Halanyai Bapa. Ajari ham hanami tongtong. Ase memuji pasangap kon ham. Marhitehon ni guluh nami. Persahap nami. Sona egi surah-surah ni hur nami. Ase lebih talar matongon. Nadop ihop kop kam duha nami. Janah talup mahanami homa Bapa. Tetap pasangap kon gorang muna mapasing in. Das kubani ari simagirain. Ase ibagas malas niurhan nami. Mangalo-halo sonay agi manjalohon parrohmu na paduhalihon in. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa parsoran ni tunduin na pasing na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo ba't taganupan, bapay nang nelongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andohar matongon, sa ganjang nireon, lambin marguguh mahita totap, ibagas sorjat ta si ganu pari, jana lambin gok ibagas malas niur mahita homani, lahu mamakehon, panorangta, sonay agi rosi haganup guluhta, pitah bahen hasangapon ni bata. Shalom.